KSA Climate Kidoji upon Lumbazong Pen Dhansari Karbi Rongsar Havaramay Atum Kachuningri. Dokmoka Municipal Board of Sahem Kimi Karbi Anglong Autonomous Council Iam Linsing Terona Redeng Pen Kang Pupo. Ulukunchi Division PHS Sahem Alam Chokomaratum Sahem Chivangwesi Samprida. Karudong Pinikarbi Prime Time Biruta Long Pen Kadu Kavya Pantami Karudong Napazawik. Dagdi Pinikarbi Prime Time Biruta Hong Pen Arjuik. KSA Atuma Pansi Karbiara Atum K Amoyar Bungpusi Jihokon. Hey la pen longri kisunga huta KSA Atuma Pansi Ninka Chithita Dum. Bona KSA Atunta San Chom Hoan Kiduajo KSA Jakong Ingdugwok Asungsi Mantet. La sopota KSA Atum Isivet Dunang Pupen Busik Nipai Keparni Karbi Rongasramei Lumbazong Pen Dhansari Havaramei Aru Atum Chilangsi Terangkiamai Kangipo. La sonsi KSA Isivet Dodetik Netum Kapangrun Ington Tepusi Karbi Rongasramei Dhansari Havaramei Klembang Robertson Hanse Lapen Lumbazong Havaramei Karbi Rongasramei Ameipu Biren Tongpiatum Pen Ningjepo. Perangkia maya long rongasar Rajan ronghang pen cenglok pinangan a rongasar lapen basa piasong atumta cetongdu. Alang litum pen kacuning rialom the arjupon iksina. Hawaramai lapen ke Lumbajong Karbi rongasar. Hawaramai ni litum hawar ini cingrum pet pen nang litum herangke tumhan nang kacupan nang kok alam ke bangkela puhin lo. Nilitum Central Committee pen nilitum kaceparai tak Karbi lo Charlie Asong atum iswet do nangi Karbi lo Charlie Asong si iswet do de pulote kaya bangke muapi ke tikuk temang do kogi la somata pen si nilitum bangke KSA kapangrum hansinon claim bom lo la se ahawartin ba district tin sami nilitum arnibang da press meet do bom lo do boma anchot kalisi nilitum KSA ropo apan sami nilitum alang litum hantok jir pensinil tum along pin KSA abang putin asong pin KSA pansaminil tum lo pali lablo alang litum han ciklo jonapor pilo ciklo jonang bong jingrum nang po pusinil tum alang litum han pacini lo lasinonil tum sami pinidak dhonsiri lapan ke lumbajong hawaramai tum saminil tum ben sami alang litum han kacuning ridun bangke lapuhin lo je nang litum jingrum no athema KSA lake isi khaya moy album pusi pulo Nasi kaya mo bunga long bangke litum pli poke ave kaya mo bung bote siwedi lapen tereng at api ana bangke amoy bung ke pli poke ave do ingnar ke the piklo stame ingnar sa amoy bung ke siwet basana kakse KSA ta isi kaya mo bunga pase alang tum ta pli po po bangke chok chelo alang tum isiwet do nang popose niltum dak niltum hawar hini akar Karbi rongasaramai hen pensame alang litum han chuning ridun do Lasila so kacuning riduna long bangka ko KSA tumhan kapacing clear arino. Je aprang kapacing room penang anasong atum claim lo sta cingrum uneda pitia bangke hala so stame condition bang birut piti. Hamane KSA tumangke unity of thought, unity of program, unity of action. Ave pulote nili tumbang nang cingrum dekhe lason stame ajha ka KSA tumbang inggen ko lasona condition tipe namase pinia nianta cingrum dekhe dano. Lasi non nili tum pena bangke nili tum ronga sarahin pen kacuning ri bangke nang litum condition biar arinon la pen kenang tum constitution long alang tum constitution doret arutin KSA tami constitution doret tala so constitution bangke litum amendment kuriun litum amendment kuriun la so amendment kuriye bangke litum Delhi dam nang ne Kolkata dam nang ne by USA dam nang ne iltum da Karbi Anglong masih litum la so constitution bangke litum amendment kuriun lapen hala logo putak ko stame logo ke aprang da larbom lo KSA ta inglong ke thom pen inglong tho wang lo richi ke bang lo lasi logo stame ilitum logo pen se problem aret ko te logo stame ilitum ako ake memuchot ilitum chingwai pen bunai tuna lasi la logo alam pen stame condition binang ne lo lapen ke hala unity of thought na unity of program unity of action la haya putak stame alang tum condition bang biang ne lo Tulang sana nang litum hanil tum arolam nang kanet ilasan litum kakisi ke bangke ason do pik lestan tum bidi kreni pan same pacing room bed po
cingrum re pulote Karbi kai bangke mo sia bangke atikuk temang dokogi raso jane senil temang arli pana pacingrum beko stame la nil tum arlo kacingwai alam kaduk kawe bangke mana bangke nang teman nang pangdak di lomola apor husiala bangke aku nang kan po nang teman nang kat itu cha hai isiala sigo tek ke stame alang litum ta ci unang po nil tum political party okol ni tum PSA pandel la solo ki kidam chot la pugali ni tum political party tadak political party doan si PML pan cenglok BJP pan cenglok APSLC pan cenglok ESDC pan cenglok ni tum political party bantar la so PSA kapacing room along abangke nang cirap nang ketu tu ning abangke ni tum alu kidam lap lo lapen alang li tum aridak stamen ni tum wan lap Lasi alang litum ben stala bangai khai ka cingrum long bangai alang litum nang tiwung dun pring prang nang ye bangai chok chilo. Political party tum talang tum da Karbi lo, KSA tum da Karbi lo, rong asa da Karbi lo. Tang te litum jit sawe da Karbi le litum jithak khu jam pote ilitum bangai hem prek ta nona teng pote lapui jithak bom te litum bangai long ilu. pen si Karbi rong sarmai pen bitum atum phangke bitum pan chupa bangke lalo Justament bangke non litum Karbi khai ta kisung opor bangke Karbi atum lo chal dia song tum bangke isiwe siduna ko bitum tum ne atima isiwe dode joksi non bangke tak claim ke dam ta kisung du ta kisong pen chenglok he prek hang pen chenglok bangke da kisung du ko gi atima ja kong bub de ko atima ne ge la kachi san palin lan na system du ko non bangke non gelang dam te pulong je KSA ke ro tom ro pile du puta non ge tengla political tin si dun de tung se la son pon de khai phang ma si claim ko Pasti tum Karbi rong asal mai tume ni ki bidang bang lain lo jong silang tum si cekak yang bom cingrum re bom pun te Karbi lo chal de ke ni tum rong asal tum ga sumar son lo la si hala tum si na cingrum re sumar si chiton te pun te kaching tu phang hawa hem tum tawe asuna taksi non ta la ha a ke se tum si kaching rum awe pun te khai phang ke si kaching thur amu ki bang ke sa pati chota lepen ki si ki sunong thek dunong ki dam tang ditum Karbi lo ang long penang tang gido Karbi tumbang adak kisung ki boy kursi tala dak nang kiri dun tum siksak dak atima kuma kia selo silo tum chiri bang po kia se hini ki thom dukok aro hini thom dukok posi lan nona bang jong si siwek le do pulon te halang tang gido Karbi tum dala tim tim tum munit itu ma oga bi posial tum matang hon banang kogi la solam ro la pengen non le tum la khaya kisung long bang ka an so se ja kong bang ko posin tum Karbi rong sape ma sadam lo asila subang gel thot tum chunung ri thulo Rabjin pelang tu mai kacing wai kacing sai. Dosi lah bang kai siwet sidui pasan tum chuging di kot rong sapen bang. Dokmuka Municipal Board himpen patra pipongsi Dokmuka longkam teron auditorium hall adung hetalong wosik ni phai keparni Dokmuka Municipal Board sa hem kimi Karbiang long Autonomous Council em lonsing teron lapen ke Dokmuka Municipal Board a chairman Prohalat timong lapen ari sanghu atama himpen sa hem kimi kang pupona birta Naletuma Pirangke Raji Bepen Biratan Pale. Dokmuka Municipal Board Asahem Kimikang Pupona Mayalong, Chairman Prahala Timungpen Kechari Pona Mayalong, Aluhi Kapachini Pon, Ward Commissioner Sarlongki Tisopensi, Aporenpo. Halapu 1987 Mate Parokre Sirkebra Narkepkebra Troxia Ninkanpen. Dokmuka Municipal Board along Klembang Pubang Phi Abari Matumaphan Chopha Ponsi Manpeng Pen Ar Chopo Lapen Dokmuka Municipal Board Asahem Kimi Angkang along Theng Piaklim So Karbiang Long Autonomous Council em Lunsing Teronari Deng Pen A Ponsi Dokmuka Municipal Board Anso Se Sayamo Keklem Kedam Ponchiaphan Chethan Chimum Pedapo Bangso Maya Long Manpeng Alkhiaman Pen Karbiang Long Autonomous Council em Lunsing Terong Dokmuka Municipal Board Chairman Prahalat Timong Lapen Ari Sanghu Atum Anparta Dokmuka Municipal Board along Klembari Matum Chitang Dunsi Ing Samjin Pen Pachutpo Bharatiya Janata Party a candidate MP candidate Amar Singh Chiso Aphan Ongdung Abut Pen Pini Mahamai Hamasuyan Te Pahai Dunapot Nilitum Misia hisab made Mondol Committee hisab pen alang litum phan kurwang tu pajirlo ninga klong pen tapen pinia program bangal hello 15 finance antai the scheme pen 2021 haning kan se duripon 80 lakhs la karbila meda me la pen tela dak town committee lahini pacara pesi so building 80 lakhs pen duripon lo la sila so building pini tang pon lo la sila so
pini ke kang pupon lo so kang pulong pini chairman bari matum do lapen Karbi Anglong Autonomous Council bari ma chairman tok biasa hutum kadu we tum tahun kapre ka khe tum celang pet si pini la so kang pupon itum ta ladak kedeng pon mangala ke solar light bang ini tum kya pipon pol lapen dak itum longkam teron jalang limen pen isi lak kep pen library si deng pon lo Pini 10 Jun la Dokmuka Municipal Board Asai Hem la Sokang Pualong Pini Kachopapon Karbi Autonomous Council Makai Salon Singkron Sa tame na stong de phalang tame Kurwang tu pen Chorolo alang tame Anparta Pini X ha 87 pen non an ex chairman ex commissioner ward commissioner abang po bang pito ke patum anta pini nai tong non lab apot alang itu pantame nia club benchurolo lason taxi 1987 pen penengan 2024 anlo lasilang damlo te isi pen bangke ningduk non hedjong atan kumuti ke sengbong atan kumuti ke li pini municipal board anang man elo tan kumuti pen stame kupini kupiason pini katoda kasik sak kido kok ajoini apoloni kupi ponone anaja keding stame wang bom lo chairman ta chilar bom lo dam bom lo wang bom lo lason thaksin pini BJP sarkar bang date pen 2021 antight kitne finance pen laso scheme mana pihut hal suban lunsing sar bang nepin khar lo mane laso bangke dakle kim deno nangko hema be ko janisi itum kimlo pini ani nilitum ne important ni staff lape municipal vice chairman atum nanga chirap dunat kado be nang chirap dunat jani pini bangke nilitum ta municipal board dokmoka municipal board tumta nesa hem dulu pini penke lalu nilitum ang mathalo itum idim ehem ini ke avelang bang heme kim dam bom lo sami ini ehem avelang sam ini hem dobek nang jilang ku mathasi pini bangke ketun asonsi ndu thekam lo das hem kimita lu nonglok lo lalo Nizang Karbi Anglong Public Health Engineering Department mate PhD ulukuntia long non hejong division ke long lang seta halada kacho komaratum sai hem chiwang Nona pason sai ka chokle macho komar sahem inuta chedodi anparta pion chokidar anta chiwang we pasi herangke kahomri na mahot birta long Khalasia chokomar inuti pion chokidar sai anta klempetiti Lapen non lapason pulote kopia government kachari si non lapason sahem kedam pangkre nangpo Ladak Executive Engineer SDO lapen Head Assistant do. Anparta akaprek atcho komaratum do lipute kopia potsi por phai kri si pleng et anta sai hem chewang vedat loma. Sorkar pen kipia bainong chodeng chochot pen aposon loksi ki claim puta ulukunchi cherok tok arat atum pen pachini thu. Ahoklo non ladak ulukunci division PHC sahem ke urmiarni lapuson ceplang ver lake rara tum tachini non lapuson ke claim ver atuma phan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Longhang upia kang sai PG ateke urmiarni tinta lapuson si labangso PHC division along achukomaratum ceplang ver duty negligence saputhak service role ateng pen higher authority mate akang tui asai hematum kopi lokamathaji nanopason ke claim vera tuma phanke PHE EM in charge Mongol Singh Timung department along napason duty negligence apotha kopia kangsai pipo mate ingsam riji mapota chirok tok araratum arjupo Pini Karbi Prime Time Birta Bangke Kangtoniklong Kado Kavitami Domi Thakmi Kurwang Tru